Voin khan mun ni avan duai na thlenga zirlai pali an thi MNF in zalen na aswal la ya India sipai ne nanin ka na athi mi som pasari te ru ro chu aizol luang mwala martar than mwala da turin voin khan MNF party in thana in khom an buat sai chibai ule tuna chanchin kim changzokin voin khan mun ni a van duai na thlenga zirlai pali an thi Baktong Higher Secondary School no pangte an zirtir tu te hova tui riwang phul puiram rang tlapmuna anin tilim chu an zinga zirlai pathum tuya che swalin an thia mithi te hi pol som pahni zirlai pahni vanal shwayi pularam sanga fano baktong veng hlunle lalthan zawa puram fang zawa fapa baktong dor veng le pol som pakhat zirlai lalthan fela purau sang puya fapa baktong veng hlunte anne an che swal tho sia ta ni vele phul pui khotlang swai tu te le bak tong khotlang swai tu ten an che swal na hun tui diwang hi pan kho min ruang zon na tho nga la ni a ruang te hi mu ki man ni nuwa vo in tlai lam khan phul pui thlen pui an ni a phul pui atang hian an khwa bak tong pan pui an ni ang ti bak tong dor veng waimi branch secretary pulal nun tluang a chuan zonet zona changin a soe phul puya ruang thlen puya ni lai hian tui kumbial to MLA deputy speaker pularin oman lodong songin ruwa man na siam ngai te asiam fel puya ni heti lai hian vo in vek khan keifang no pang kumsom pakhat mi lallian moya pu joseph afapa keifang nazaret veng chu lir theya an chuan na cha swalin ka po chhon lovin a thia lallian moya hi keifang middle school wa na class 5 zirlai ani a chokmadar som le achan vevel khan tamdila an zirtir tu te nen thingchiak la in an kala an chuan na pickup truck chungzola chuangin tamdil forest plantation gate chu alu in a tau pala ka po chhon lovin a thi ani MNF in zalen na aswal la ya India sipai nen anin ka na athi mi som pasari te ru ro khoshang shanga tanga MNF party in la khop te chu aizol wang mwala martar than mwala da turin vo in khan thana in khom buat sai ane MNF general headquarters buat sai martar ru ro thana in khom vanapa hol ane hi anpol national core committee member puke vanal avan akai shwaya an mani za na le sun na lan tirin kal khom te minute khat chungoi rengin an dinga kwang chunga pangparan da ba ka sipai ka hlum chung te hne na an party vice president pu artlang ming thangan holy bible atlan thewa ex mizo national army association vice president pusi zaman an chanchin toy asoi hnuwa martar chung ten thu an soibok ru ro te hi luang mwala martar thlan mwala da na tur siama an da ane an party president chief minister puzoram thanga chuan martar te chu an huai sen na emo an thiam na emo wanga choimoi chan tu nei lo po ni se ramle namta na an nun an hlan na chu choimoi an phuna ani a mi zongjongin an choimoi ani ati puzoram thanga chuan mi then khatin nam martar te chu politics khel nan manga MNF an pu ti asoya nam martar te sakruang ru ro le kwang te chu engkimata na man tlak ani zoka sel na thu chak chhuak tu te hian an shelo hle zoka ni atia martar te hian an engkim ramle namta nan hlada hemi awang hian ramro puizia soinan te mizo te sa khwaro puizia soinan te politics a intwai tharnan te man tlak ani vek zoka thang thar te po in an naron mangzel don ani ati puzoram thanga chuan pathian le kan ramtan ti tu MNF party chu adin tir kumsang khat zakwa somruk pakhat atanga tun thlengin voi khat po ala dangnam lawa ahming bo thlak ala ni lo atia an party chu pulal denga le swai tu danga anin ngat ringot lova thuthlung petu pathiana anin ngat zok ni asoin heiwang hian do hne theilowin a omni in asoe MNF chu NDA ya antelawa ngin BJP lamtakan ni ti ya MNF party po na changin puzoram thanga chuan MNF hian BJP atan ngai lova a party ani bok lova MNF party chu ma ni ya kumsom ruk deuh tho thuthlunga ding to ani a hetia nga pu tu te chu kumsom thum po ding hlei theilo thlekwal mai mai an ni ati Horticulture Department in Florist Fair sanghi som pakwa an buat sai chu Chief Minister puzoram thanganu pui biro nei sangin voin khana hong pangpar chin chu ezon na ani pia lama mishing nun dihlim tu ani awangin atangkai hle ani atia hetiang lama tuimi ten an pangpar an zor chua suman hairu theina na Horticulture Department in anin pho chwa na hun abuat sai chu lom omati thu soin tun hu zela po chhun zom zel tha ati thu asoi
Piro nei sang ni chuan abikin meichhia te om nem zok ten pangpar manga sum tam tak tak an la lu thin chu lom omati thu asoi Aizawl City Park ka Florist Fair sang ni som pakwa a hian pangpar en kol lamatui te le ezon na na hmang tu ten an pangpar khoi te adu apiang lei thei turin an pho chua ka heta hian Mizoram chin an thuriam chi sang sang pho chu ani a amun ma alen tok lawa wangin he fair a tel du zong zong tel thei ani lawa mi za som thum pariatin an pangpar an pho chua ka ne School Games Federation of India Annual General Meeting Uttarakhand nei me ka Mizoram School Education Department in Award for Upgradation for the year 2018-2019 adong he award he sang ni som pasari sang ni som pariat aya sang ni som pariat sang ni som pakot chunga National School Games buat saya Mizoramin medal panga alak wangle medal la ka Mizoramin ma son zel wanga hlanani a hello man he School Games Federation of India Annual General Meeting a Mizoram School Education Department ayo akal School Games Federation of India Joint Secretary Pu H sang lo rale CPEO Pu David lal than ngura sai lo te hne na hlan ane Congress Legislature Party Leader Puzodin Tuangan MNF Sarkar chu mumang rama chenga kalmeka apu Lai Autonomous District Council Nuaya Lungtian Bial by election nei tura a campaign na a Puzodin Tuanga MLA hian MNF Party Sarkar chuan tharuk chung lekin mipui be sei phalawa Mizoram an ka ishwaya wangin kumnga an sarkar tlin mipui nan ring lo tan mek ni ina soya in thandon an soilar SEDP Nuaya chung kotin hena cheng noi thum sim tum anga anin soi chu atham ral mek ni asoyen Assembly House Chief Minister Berin SEDP chu project base hana pui turani thu asoi talek zo kani ati Puzodin Tuanga chuan sum harsat na awangin sarkar thara akal hlei thei me ulo ngal ni ina soya tharuk chung lekin Mizorama sarkar soisel lo ber ani phak to ni ina soe Lungtian Bial MDC by election nei tura campaign thei hun atop ta Lai Autonomous District Council huam chunga Lungtian MDC by election campaign boruak hi atang thale a voin tlai dar nga khan campaign thei hun hi ti to pani Lungtian Bial MDC ni lai Pu H biak za wa chu longtlai is biala MLA athan tlin ani ta ka wangin Lungtian Biala ningani khian mi puiten by election a vote an thlak dona MNF party in Pu MC sang Huliana candidate da in Congress in Pu H Lungrual Kima anda thung Lungtian Bial MDC by election nei turatan hian party shwai tulok tepo an campaign na chungzinga chuan MNF atangin longtlai is bial to MLA Pu H biak za wale MNF General Secretary Putisi pa chunga te Congress party la patangin Puzodin Tuanga MLA le Puti zaku nga CEM tepo an telani Lungtian MDC biala hian khopathum Lungtian Varchek le Varchek kai tuipui khwate omin vote nei mipa zasari somnga pakhat le meichia zasari somkwa pathum an vain sangkhat zanga somni pali anne Right to Secession Bill putuan tum thu Lok Sabha in thanpui nei la ya Prism Party in an au pui chungchanga Election Commission of India in Prism Party chu an registration li sak ani lo chan tur zia ka soifia turin a shatir na lekha apeka ECI chuan Prism Party chu register party ani ti soin Ramdan puin asoi angin political party ti chu Ramdan puin hnuaya an rin om turani a India ram inpum khatna le himna an ngai poimo turani la ya Mizoram CEO ne na tanga lekha andona Lok Sabha in thanpui nei lai khan Prism chuan India ramatanga in la sang tura Right to Secession Bill putlo chu in than aw hla a mang chu Ramdan pui kalani awangin an thil ti dan chu soifia turin ati ane ECI atanga in soifia turati na andon chungchang zonet changin Prism Party shwai tu te chuan in thandona Right to Secession Bill an au pui chungchanga tun tum hi in soifia tura sha tir na andon tum thum na ani ti an soya heng sha tir na andon te hi ahun taka an chang ngal veka tuna sha tir na andon le po hi voin khan ECI ya in soifia na an thon ngal ti an soe Prism shwai tu te chuan Lok Sabha in thanpui nei don khan sarkar lai puya thunei na changmek tu BJP party ho tu te chuan in thana hne na an changchhun zomani chuan Citizenship Amendment Bill chu thartho ani tur thu an puang ti an soya hei hi namhnuai hnung le te naw abikin Hindusa khozui tu ni velo te tan in chimral na kong ol sam takani awangin CAB hi thartho ani chuan Right to Secession Bill hi parliament ta an putlu ve tur thu an puang ta ani antia in thlan campaign aw hla ata na he thilan aw pui chungchanga hian Ramdan pui bo chiat na emo zalo na emo a umlova
hei hi CAB dodal na ata na anti mai ani thu ECI hne na anin soifia na a hian chiang takin antar lang ti an soi Kelek Club Food te puala khovel hua pani big World Club Food Day ni min khan aizol klapa man ane in khoma thu soi tu Club Food Society of Mizoram Chairman Pizo Ming Thangi Sai lo le orthopedic surgeon Dr. Lel Ngak le na ten thu soin Kelek omzia le en koldan an soifia Club Food Society of Mizoram hi kumsang nei som pani khan Mizoram adin chanani a kumsang nei som pani August thla a Health Department nen tho ho na thu thlung siamin hemi atang hian Civil Hospital aizola Club Food Clinic chu ninga ni apia nga hon thin ane tundin huna hian Mizoram chunga no pang Kelek somsari pathum hlotling taka en kol an ni to ane Champhaya Legal Metrology Enforcement Staff le Champhai District Consumer Association tangdonin Champhai Mizofed Gas Agency adatur truck pakhata phor eirong bol na gas te an endika bur zathum paruk zinga somnga pahni chu bukling lawani ti an muchuak gas phurtu driver he Suraj Mohan Pashi Assam Kachar District ka irong mara khomi ania Legal Metrology Act 2009 lo chhana shem ane Zoram en tu pol buat sayin vo in cancer chi pa van tlangin khom buat sayani a sarkar department shangin an na thodan le an malak na te mi puyan shilfia Public consultation meeting a hian Sir Chief Medical Officer Dr. Leldong le na sai lo le Zoram en tu pol supervisor Pujo Ramdin Moy ten thu an soibok Zoram en tu pol hian Sir Chief District ka zirlai te mason na tur le khotlang mason na turin kong shangin ma an la a Sir Chief ba ka a chevel khosom an tuam me kane Science Teachers Association Mizoramin kumin pol som le som pahni exama science le mathematics subject ati cha ti choi moina STEM Proficiency Award an hlan award hi kumsang ni som pasari atang khan sem thina ni a science le mathematics lama mi chuan om te ming choya pek chin ane Khwalian Science and Technology Department na Chief Scientific Officer Dr. R.K. Lalian thanga chuan zirlai te chu an thiam na te tipung zel tur le ramta na mi chen fak om takni tum turin afoyane award hlan na in khom he STEM President Dr. R.L. Eng Moyan akai shuayane Farkon Higher Secondary School kumsom pangatlin champhaphak chu Farkon khotlangin voin khan ran lukimin anlom Aman puitu Education Minister Pulechan Damaral te chuan Mizoram din chhuana tur chu zirna a ain nga awangin sarkarin zirna angai poimo ani ati lomna inkhoma hian MLA pahni puram than moya le pusilel muan puya te po antela zirlai ten namla man entir bok Inrin Nikalta atanga thotan ni thlenga khel 5th Bhutan Open International Taekwondo Championship Team 4 Bhutana Mizoram team in gold pali silver pathum bronze pasari la in pumse in elna huanga team champion an ni a Malaysia in andot Kyorugi in elna huanga gold pariat silver pali bronze pathum la in runners up trophy andonga atleng to Bhutan an champion thung Mizoram hi he championship wat saya pumse in elna bi ka team champion azona voi thum ni thei om chuna ni ta a sangni som pasari le sangni som pariat te khan an lo champion to ane Bhutan Open voinga na hian rampali atangin team antela India in team pariat ta thoa atleng to Bhutan in team pani ba ka Malaysia le Nepal ten team khatve an thobok Mizoram ayo hiam taekwondo player somni paruk ankala coach Zongming Thangabil Khothlir le manager H Lalthazova chaltlang ten an shwayane Modern Higher Secondary School Aizolin kumina pol som le som pahni result chhuaka anzirlai ten hlotlin na an chanawanga lom thu soi in khom vo in khan dor pui multipurpose center an buat sai Aman puitu Sports Minister Purabat Romoy Roy te chuan Modern English School in kumtin result thatakan nei chin chu chuan omati thua soya pol som le som pahni pass thar te chu chona thar ma chon turin bulan tan don ti in shetu le thorim na pathian ri na le nu le pa thu oi na ne na ma chon turin acha ane Minister hian Modern English School Hall la ceiling fan siam sakatiama ICT Department kaltlangin computer set sari pe katiam bok Modern English Higher Secondary School zirlai tzi nga HSLC a zirlai zongjong an pass beka HSSLC Arts Stream a za asomkwa panga point pakhat pahni inan pasa Commerce Stream a za asomkwa pathum point pathum inan pass bok Lom thu soina in khom principal Puming Thanzavan akai shwaya school managing board chairman commissioner Nelzam Lavan thu asoi bok
Mizoram Presbyterian Kaushan Nwaya Committee Sang Ber Synod Executive Committee voi zahni somriat na nithum chung o tur chu voina tangkhan je emloid hola anthu khoma khopui chunga tangin member somli panga le khopui pona tangin member somkwa paruk anwain member za somli pakhat antel meeting hi Synod Moderator Reverend R Lalming Thangan Akashwaya Synod Secretary Report le Finance Secretary Report ngai thla kani nuwa thurel tura chhop chhuate soi ho ane an thurel zinga Kaushan hlutna le poimo na injir tir chungchang te Mizoram pum huap Kaushan pavalai pol mit pandala thlenrot na te Pastor Transparent Posting chungchang ahun ma athe dar ani lo na tura malak rot na te Salvation Church le Mizoram Synod inkung kaidan tur chungchang te Guwahatiya vai phei Kaushan te enkol zui dan tur te Southeast Asia a mission kalpui dan tur te Kolkata a ramlei rot na te Mizoram Presbyterian Kaushan din ni January ni som pakhat ursun takaman rot na te chu alangsar zwalani a Synod in real ball na khoi thil chi sang sang an soi ho bok Voin khan aizola khulum lai berin Celsius degree somni pakwa point panga ani a avolai berin degree somni point pahni ani hemi chung hian arwa millimeter li asura ne naktuk nilai ni a chuan khulum lai berin Celsius degree som thum vel avo ber lai in degree som pakwa vel ani rinani jing dali le minute som thum pahnia ni a chwa kanga tlaida ruk le minute lia atlale ang Voin khan mun ni avan duai na thlenga zirlai pali an thi MNF in Zalen na aswalaya India sipai ne nanin ka na athi mi som pasari te ru ro chu aizol luang mwala martar than mwala da turin vo in khan MNF party in thana in khom an buat sai khati zong kha chanchin thar kan ti chwa thei chu ane